na ubatie kuruthiririo muno. Yes. Muthuri wa thurwo na kiama kia UDA na makindithira ari muritu muno tondu riu ni ndagicimaga upstream kwari na wave yo riu witagwo ya UDA. Yes. Ni mara launchire kiama na ni ndiramenya muthuri uyu tondu ndimui ni igireire indo wega muno okore ni muthuri ni eraheanwo mbia ni andu eri na mundu umwe wa uri uraheania kibetio wega ndari haraihu ni uyu ka ni bae no ni ndari haraihu na ndari haraihu na ithu na tiga no uri atari no rume biu ni ko ni we ni maragitikia ati kwi mena uhoti mena ground kamutangiriza mugie murugame na DCP ukira ukororu mundu wa mwena wanyu party leader technically speaking na kana officially speaking no muraruma mwita kasongo na mwita shugo na no party leader wanyu ucio no leader akira wao ni maritwa nini tugala no ambatithania ne mukufatithia no taro ogete basenga ni no ndina guikiria mahiga gwire tori uratithania nega muno nani harona gatiri ni uri ngogira gwatiriri ritwa ne bokio no of course ne tukuye kwi maritwa matari magitire so the intention yari to ni uri koragwo ari uhoro na njugi atiriri mweshimwa ni arauga wega etereire maigatu no to ni mwana Kenya ni kwanza ni muthondeki wa watho na ni a subscribe yake ya gatiba kiwa ni James Mwangi Gakuya watho wa bururi ni ndimenyagirira na ndurumagirire ni hikimwira watho ucio urumire tone raigwa biu kiama giki kia musponsire bunge ni kimuhitirie muno na gitiratorithia bururi wega na mbere aruge muthenya wa rucio gatwara speaker marwa ma resignation I want to seek fresh mandate kuma kureikia kura Embakasi North mani no thuriga ngaroga mahara kuragira tharuti agwe na we mundurume no ako weteire uingatwo nigu hana mutumia uria aturaga akihuragwo ni muthuri wega akiwa noga jeterere nyinga te jikienja na ni raigwa muthuri uria gukuraga tonda ngiubirie muthenya gutwambere no gata ona korwo gutuma discipline koreto ndi murega na ndirarega na ira huko DCP gutuma no kurega na mashungire na marare hau agogia gawikirete umu short reke guyo ni gama kiu wendu cia ni ndirisha ona no ni kiama ni ndakire koguo nani gatoni ndo cia ni gutura kaga wambere utina thina wambere ni atiriri ni maitia me haona kaburi mundu ni register yake ciendagia na register ingi tondu hatiri handu na wathugite ndu akengi ino ndo horo cio koguo ri horo wa kiama to wambere mundu ro gatitwo kiama bitini nyambi kugatwo kigatitwo mundu to wetagwo party ucio ni ku impeach no tiga horo wa ku impeach hari ke gukoro ku impeach ri gitekenda party leader nigya nyure mai no makinyo to ngite utuika kenyo mai ri gugu tigo ona tigo tio no gutu gugu in short ri ala urukete hau ritware hau no muthenya eterere muthenya no ndaire henya ya resignation ona ngedi na henya kutoka ona tigane kwandika arandikira marwa ni heretio list ni akiria ya party members so no girumagira uhoro wa kiama kiu kianyu ri kianyu ngoja oda we unokiaria ri shesheni hakuhe nawe.